Namuhla abantu abaningi bazolala-ke bazi ukuthi-ke uFloyd Shivambu bengiyosekela mengameli weqembu le-EFF-ke useyilunga-ke le-MK Party kweqembu-ke lihola-ke lapha-ke wabangameli lapha eNingizimu Afrika waba-ke Jacob Zuma. Phambilini-ke uZuma-ke uke waba-ke nemihlangano eminingi engasese nebiyimfihlo ibingaziwa-ke ithinta phakathi-ke ubuholi be-EFF-ke kake nemkhonto wesizwe kake namalungu e-ANC. Abe-ANC kwisifundazwe bayimisele ukuthi-ke baseke umkhonto wesizwe. Lokhu bazokwenza-ke ngey'ndlela-ke ezihlukahlukile ukubala-ke naphansi emasebeni. UFloyd Shivambu-ke uyofika umkhonto wesizwe-ke afike ahlangane-ke ney'nsizwa-ke ey'fana-ke nalowo-ke obe ijaji-ke lase-Western Cape, ujaji uHlophe. Kanti-ke akwaziwa-ke ukuthi njengamanje noma umsebenzi uShivambu wazodlala-ke eqenjini le-MK Party. Kodwa-ke vele sekukhona ukusho ukuthi-ke umsebenzi wakho omkhulu ukuthi-ke alimele iqembu-ke le-MK Party ephalamende, njengoba-ke amalungu e-MK Party emashasha ephalamende engakwazi okuningi ukwenzeka lapha-ke ngaphakathi ephalamende likazwelonke. Shivambu-ke ungomunye wabantu abasungula-ke iqembu le-EFF kubala-ke phakathi lapha-ke nongumholi weqembu le-EFF Julius Malema. Floyd lapha waxoshwa i-ANC emva nje ukuthi i-ANC lapha-ke ithathe isinqumo soba-ke yexoshe-ke uMalema kwe-ANC. Lokhu kwenzeka ngesikhathi-ke besesey'gabeni-ke zeqembu le-ANC labantu abasha i-ANC Youth League. Namhlanje uMalema kanye neqembu nabaholi balo kanye-ke kubala phakathi lapha uFloyd Shivambu babambe-ke isithanga umsebenzi indaba ucacisa kabanzi ukuthi-ke iyaphi indlela kaShivambu njengoba engazange-ke ayivusele-ke ubulunga beqembu le-EFF. Uthe indlela yakhe ibheke kwi-MK Party ekaMsholozi.